Spajanje otpornika četvrti slučaj. Dva otpornika koji su spojeni u seriju ćemo sada pokušati spojiti paralelno. Znači ovo je paralelna veza. Kao da vi vašeg kolegu ili kolegicu uhvatite rukama za ramena. Onda ste u paralelnoj vezi. Uključimo sklopku. Očitajmo napon, čini mi se da je najmanji u odnosu na ova 4 slučaja. I očitajmo struju, čini mi se da je najveća u odnosu na ova 4.